Kajing pule naga gospel Yohanes kalenong kabenengkong kadakot sau peunyo hado san peway. Ha kata kapor, ujisu ulayoi ya Nathaniel ba uwan siya bat ulaong siya pang jong Hakmi u Israel basisya ha uba omdon jing arsap. Nathaniel ulakeli ya Gumno me itu yanga ujisu ula jubab. Shua ba upilep unkat yapi menba pidon hapo udiang dembur nga layo iyapi. Nathaniel ula paikten ya uang. Ko nang hikai melong ukun ublay melong usem ka Israel. Ujisu ula ang Hato pingay tang namarba nga ong hapi pangalayo iya pi hapo udiang dembur. Pen sayo iya ki bakam kraw ban yakine. Bat ula ong shisha nga ong hapi. Pen sayo ya ka beneng ka bakli. Bat ya ki angel ublay baki ya kiu ya hir halor ukun ubriu. Ka kubor babha utrai. Kane kajing pule, kakot yangi, sya kajing ko jing shida, kum balong Nathaniel, ubam dan jing arsap, kat kum ka certificate, bala ay ya da ujisuhi. Anda kumta, ngiru ngikmi lenti, mangin sayo ya ka beneng ka pople, mat ya ki angel ublay, ba ki ya kiu ya hir haloru jisu. Kasngi buram basuk jong ki angel ya pi baro kublay.